Blay Pibaro, Shakatuk Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san minta ke Shillong. Baru kinohikai SSE ki hapa se the teachers eligibility test Khubor kalaipoi tarik nailar arjar akupra. Nangjur ke Jymmang ki try par dewyong kinong di pat nong belang Giant Hills. Soy ke Meghalaya ya ke soskular ban penlong ya ke 39 National Games. Bat dawa ke FKJGP HNYF bat HYC ban sange no ke lilam elektrik sya kasai computer limited. Bat mentangin pa sya ki Khubor bakam banyak. Kinohikai SSA ki badon haga kinhon Meghalaya SSA School Association haka laipau tarik Jymmang ki leithu akilat pathai Khubor ya ke hukum jong ke Supreme Court bakinohikai ki bajoin shwa ka arpulai tarik unailar arajar shipau kin hab ban pas ke teachers eligibility test namar ladep amen ya ka RT Act House nam arjar khatnyau bad hakani ke amendment baro kinohikai ki bajoin ha lani shwa ka arpusan tarik ulber arajar khatsan ki hab ban pas ya ki eligibility criteria kat kumbel prut dak the National Council for Technical Education haka arpulai tarik unailar arajar shipau. President ke SSA School Association ba Aristotle Sirambai ulai thuo ba ula kerpat ke Supreme Court badon buram ban aipori kinohikai ban pendep ikani ke test. Ke Supreme Court badon buram ke lepedang ye kini bat ke lepenjalan ye kapor na ke arsnem syakalai snem ban pendep ye ke teachers eligibility test hapok ke laipoi terik unailar arjar arpunyo. Nalor kata ke Supreme Court ke lepenjalan syusyuk sesisnem ban pendep ye kini ke test haduk ke laipoi terik unailar arjar arpupra. Baru kinohikai ki haban pas ke teachers eligibility test like no tang kitu ki ban syong thai hapok ki sansnem ban wan. Ke Supreme Court kala hukum ru hapok kini ki licenem baru ki state government ki haban penlong ye ke teachers eligibility test arsin ha ke sisnem kata ha ki licenem de ban penlong lightly ki test pekerpang na ke benta kinohikai ki bela don lupa ha ke kam lani ki in service teachers. President lekenturu ikinohikai ban pendap ye ke teachers eligibility test kat kum kapor balabu hapok ka live way tarik nailar arjar apupra kenang ban don kenu ke jingkta iki kam jongki I could play piki and not patai Khubor both print but electronics wapila apa ya kapor bakordor jadi balwan sa kanika press conference kabana kali jumi nila court mendasin kacik court jumi ya kanika press conference kadai halor ka review petition kabana kaling jongi ka Meghalaya SSA School Association nila file haka Arsautrik jong 9 Oktober arja pusan hakaba nila kerpat ya ka Honorable Supreme Court bahkan review ya ka judgment Kepala penmi haka shitrik 19 September arja pusan kepala penlong mandatory ya baru ki in service teachers bakin pendep ya ka teachers eligibility test hapo asnem nado kasni kepala penmi ya ka judgment dan ka order da ka Honorable Supreme Court kata nado 1 September 2025 But shushu kumban chukan kenma kani ka order jala Supreme Court kala ong ba kiban exam na kani kalong tang kitu ki nong hikai ki baka service choki kalong duna ya ka sansnem pakim don kam ban pas ya kani ka teachers eligibility test lain yang ta baro ki nong hikai ki hapan pas ya kani ka teachers eligibility test knang ba kinyo ya ka wat ya kitu ki nong hikai kepada ban yo ya ka promotion te halor jong kani na kalian jongi kuma mane hak sautrik jong benai Oktober ya pesan ni file ya invitation hapo Supreme Court but kami prayers kepada kalian jongi ilabo kalong ba ya kani ke order kam dei ban trai kam retrospective kam dei ban trai kam shadin Handai kadai bantrai kam nadu kasmi ba penmi ya kadai ka order lane nadu kasmi ba la bantrai kam ya ka RTA hapo kari jongi ka kumjo hapo kasti Meghalaya
kababot na do 1st April 2010 onwards. But shushu nakaliya jungi ilawang ba de ban pentre kam ya kane nado kane ka automatic na August aya shikto kabre ka sngi kaba nakaliya jong ka NCE kala penmi ya ki eligibility criteria ba kinu kita kilong kiba no fit bandong kumki no ikai kata de number 1. Number 2 pat kaba nakaliya jungi ka association nila appeal ila ka Supreme Court akan review kalong ba kani kapor ka Supreme Court kabo arts nem mandem ya ka teachers eligibility test kalong very limited tingila kapat ya ka honorable Supreme Court akan extend Kajing jenjar, kajing pisa, kajing ling a jung iterai par deu yong, kinong ti, kinong de, kinong kayi, kinong bela ne kilom giant hills. Kala sawa jam hakini kisngi bandawa na kasorkar Meghalaya, ban Rhino Mardor, ban Sha bat Ailat yiki ban sedang biang ya kajing ti deu yong kat kum ki an ki kendon jeng kajuk start menta, namar kayo kakot jeng ki pai ba akini kisngi kala hiar jeram ram ram. Habaya nujor bat ki weipat kinong shong shnong na ki district jong Jylla. Kawai ka sing kabalatip ha ka kerteng Gianta Coal Owners, Miners, Suppliers and Workers Association ha ka lai pau tarik u Jymmang kalami syakmat bandawa na kasorkar Jylla ban ple bat ailat no mardor ya ka jingti dewyong ha kilum jantia. Uba Marshal SB Biam President kini ka association ulai thu akilat pathai Khubor da ka baong watla ka office DC East Gianta Hills District kampat ai jingbet ban penlong ke jingiki Henry empatiau bat enyat bet syakmat ya karai bah ka shitarik ujeliu ke sengining kong entur khamat ka office DC East Gianta Hills ban penlong ke jingiki ke baklem por halor ke jingdawa ban pleno ya ke jingti dawyong uloong kinomi khamat na rilum Giantia endaki wan yalap election ki kular ban ple ke jingti dawyong Henry Pause kadai tang kajingwan penbet election klem pen urlong mentalak hat ars nem ya kajingti dewyong. Uba marshar ula kentu bat kerpat iki kenhun seng na kipat ba banwan ai jingkershan yu ha kajingeki ke ba klem bo por. Bat uloong bakani karai jong kamdei tang ban yo nam ni jingmentoi shimet Henry kadai kajingmentoi ya kipat ba kibaim kamai jakpo na kakamti dewyong. Kita bagi kuat ba kasorkar berle ini tahu yong nama kejadian jungi kinong jantia kembalong mentang isyam tang ha kejadian jungi berle nama kasorkar hi kebishin kia yong kasorkar kali petiau yong ba asnem lenter bakhang yong ada kebishin kia kan ke benirap kunjut dibeli jungi te yang tempat kasorkar bakal dehi bahkan sinai anji lat kenji kenang bagi lah bagi biong menteri dan kementerian insya. Bagi yang jikti ko kadang dijikti kemudian hari benar Supreme Court kemudian burung menjengi kalau rai ba kan yang biong uhak ke kari Meghalaya jengi ke 60 area. Aku 60 area ni nak bani terfait dalam kejaka jom iblis sinet. Kita nak maki kita jaka kita dulu. Hari dengan apa yang kini kumbakalong mentah ilek politik ini kita biong. Kimkwa ban play biong andre kikwa ba kaniat halebel biong andre kiman bujumi na association mukwa ban lah ya halebel nikwa mau duk usut ujuki orang ni unyo lang bantre lang kejuk umbu tre miswa ban na kiman sarkar bahkan pelen ini kumunong jantia ni barfai ke Meghalaya bantre biong bedon sya wes bat syagaro hilo ban pikang ini nama ba nisotu kejikang biong kan nubar kata apa Meghalaya wat garing news yang Meghalaya tak ha just going up kerpan sarkar kumbalang mentai factory cement kidon phagning cement factory apa izentia halor ba uduyong jungi ladang apa karo misial jungi ladang apa Meghalaya are kide ban khangno ini cement factory baki bonra duyong namar Jylla bat ikani rumi persyak jur yang cement factory kide ban yarap ini kinong Meghalaya ba kuno ban wala ban tilang ban pliyo duyong lani dekat egal tiba ni snai ka an duyong ban yo ban trelan are nila pe yo sarkar ya kibriyo la jong ka pinshtom yaki kam sha ban tre duyong kam tre snai
hari ini bagi fitri guwan nabar berkat iyo kan hit yung nabar kani ngilong dengan senjungi bersyak bersegawe aba ngipai ti ka shabai thairo ngimpur shi yang ti namar ba ngimdon lak bang ti shu mata teni kerpat sarkar kadang ke SO pi ke ba dan kani ke peni ba kidan kam 4 hektar iki try jaka ke bakwa bandai license mining kani ngani om pi ba apo Meghalaya jumi badon do weyo buru badon 4 hektar ke jaka kani ka an ke basnan te apo rithor kami hat hani hangiyo syagahil dia namar ni jene idon way bulu lodon makna tang layakar syihtar arktar dan jaka tengi dimani sarkar bakani kan reduce itu SOP nama kami hat bat hagajin kejungi bat kejakar undang im hani mata Menteri Jangkatana Youth Affairs and Sports ke Sarkar India, Dr. Mansukh Mandaviya, hakalai pautrik Jymmang arjar apun riu ule plepat ba ya multi-purpose indoor hall ke Badon Jawaharlal Nehru Stadium Polo Shillong. Ke Sarkar Meghalaya ke lepediang ru ban penlong ya ke 39 National Games arjar apunyo na ke Sarkar India da ke jingesoi soskolar menta ke sengi hagani ke jingelang pli ya ke multi-purpose indoor hall balasaki de ki he ki han jong ke Sarkar India bat Sarkar Meghalaya. Hagani ke sengi lasaki gani ke jingpli pat ba bat ke jingesoi soskolar da ke Minister of State Youth Affairs and Sports ke Sarkar India Raksha Nikhil Khatse Menteri Rangba ke Jylla Konrad Kisangma, Menteri Ketanat Sports and Youth Affairs ke Sarkar Meghalaya Wailat Miki Shilla, President Indian Olympic Association Dr. PT Usha, bat kiwe ki officer jong ke Sarkar Meghalaya. It is that confidence that will take you forward in life. Don't ever underestimate yourself. This is my biggest message to you. We as a state government are giving that opportunity. We are working towards ensuring that you are able to take things forward. But there's a limit to what we can do. The rest will depend on your hard work. The rest will depend on your discipline. The rest will depend on your belief that yes, I can also do it. And I hope that as we move forward, not just Meghalaya, but the entire Northeast will be a shining example to the entire country of how our youth can contribute towards the pride of our nation, towards the pride of our people. And it will be the happiest moment in my life when I will be able to see that one of you or one of our athletes from Northeast wins a medal in the 2032 Olympics game or the Olympics after that. And I really do look forward to that. And that is what we are working towards. What we are doing today is a process. This is not the end. This is not a success story of building this indoor stadium. It's not. This will remain an indoor hall in a building. The success is when one of you will win a medal for the nation. That will be the success. And that is what we aspire for. And I hope, as I said, these national games will be a transformational moment for us. Sir, मुझे विश्वास है कि ये नेशनल गेम्स सिर्फ एक गेम्स नहीं होगा, ये एक शुरुआत होगी, एक बहुत ही लंबे सफर का एक इतिहास का यह शुरुआत होगी, जहां हमारे बच्चों को विश्वास होगा कि हम भी देश के किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से हम कम्पीट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा समय था जब हमारे बच्चे डरते थे, लगता था कि हम लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे।
Lai tali ki kan hun seng balang ki badon hamau senram sin adi blok ki bakan thup ya ke FKJGP HNYF but HYC ki la persyak juri ya ke jingli lam jong ke sorkar ya ke tanat boarding electric lingba ke MEPDCL syakasai computer limited ban samding electric but ban ken but bodor ban thang electric haki ying kisem haki shnong kathain mau senram mau plang blok mau senram blok but ranikor blok. Presiden ubat ting shan rong sang ulai thu kinoy ngalam kini ki kinhon ringkat bagi pa negiti ki lai tali kisin adi blok kilalap nadu batrekam kesai computer limited bon ki jing trei torti khamtam ha ka jing penkeu ya ka bai thang ding electric kabalap palat po ulo ongru ashwa jong kesai computer limited kaladon ka fetco company ka bagi pa kila persya namar kitip bagi company ki wantang ban le business bat ban kamai pisa Kiseng bahalang kila persya ikni ke company. Hadiin ke sorkar kala wengno ya ke Fedco, bat kala wanra da kesai computer limited. Nadu babat kini kesai computer limited lai iya ke jingtrei torti amtang ha keketin Henry ha kekam. Haba kinong tre jongka kirung hasnong atau bandan kuna, haba kilap bagi beriu kitan lat syekisem ke kuna kalong kebahe haduk kata-kata. Lada ke sorkar lingba ke tanat boarding electric. Kam weng bat pensengye no ya kini ke company bat haduk menta upawa minister umpat ai kenu ke jubab halor ke jing ut bat ke jing ujor jongki ulai thu bikini ki lai seng ki lapen kre ringkat bat ki pat ba ne kini ki lai tali ki sin adi blok kin penlong ke jing tur pat ba sha secretariat ha kenu ke sngi bikin rai Bunga Khubor semalam Khubor jaka Muslim blok kapan tu likely set kata juga FKGP, HNYF, warga HYC. Perantara ini dan awal history, nak kentaban pek, yang kemana kalian, apa macam ada pertanyaan baru awal. Kedua agak ini dan nak kerjakan yang baca di Khubor, nama kumbang yoi, bagi kumbang tiap hari ini dia terlihat naik dan dia kawin isu kebanyakan yang jengih kum kehidupan sembarang la persya hai pedai bar kecing IT juga sorga lengma juga tenat MEPDCL syaga saya komputer limited tak tahu apa nak kalian kejengih yang persya hadu jauh kisni nomor kalian jengih kum kehidupan ringkat bat ipai pa nong song habo kedong kain juga mau seram hi borok away kapag bentuk apa coba kita mau sekarang solution kapag bentuk yang dia lain tadi blok kata nadu mau perang blok mau sekarang blok bat karena kor blok bat hadian bat nikah saya komputer limited kawan ban shifty ban trekam apa coba mau sekarang solution yoi yang terkontrekam bat kamtan hilap bat kecing trekam jangka pelongtor bat kumbangi kidau na Khubor sa Khubor ijiakran na bagi media ijiakran na matuniyo i nadu pa kadi ka company ka wan shinti kamtam hakibay bat kajing penkiyo belai ka alam palapur hadu ipai ba nasional papandan kam ya kajing sai hati habarai tadi blok iman kajing ya na tentang museum belai ikwa panetu hangin mo Namar pa hindi mau Khubor pa kanina Fedco company kita dan Khubor pa kanina Fedco company ro na kalian bisa barang ni persya namar ni singpu pala kawan company itip ni singpu di company yuan na kemataban business ni trade business ke joki apa juga dapat hai di sini bagi kamai dan tak ada ni persya perhatian bagi persya ke sini ni askaman persya kantam kawai ke NGO FKGP kalian nak tentang persya ini opini Henry ketawa pelomba nyem yok yang kata support lagi baik-baik dan nak tahu bah Jymmang ini dari kalau juga di kalau juga di ketika Fedco company redin bahkan jika nak lanjut ke government kesan ke air ke notification ban vendor yang di Fedco company bahkan trainer kan di company bat hilap saya kita bah ketika company kita saya komputer limited keterikam tang shibna UI yang kecing torti UI yang kecing donbosco tak berpikir pelai Henry
hagak tien Katolik hagar konkren pada kementerian mampu. Ubak kermen Jylla MLA ula pelipat ba ke computer center berthamai ha Donbosco College Bindi Hati East Giant Hills ban ai ke Jymmang ke tip ke bayadai bakani ke juk mentah ke Samla pule jong kani ke district. Kat ba Umanish Kumar IAS DC kani ke district ula long ukongsan benrap ha kani ke sengi bakrau jong kani ke college. Reverend Padar Genesis Wanyang Provincial Economa ula donlang ban aimen sim ya kinong penya jong kani ke college. Lingba kani ke computer center lekmi lenti ba enla ban penbiang ya ke Jymmang not jong ki Samla pule ki ba na kani ke than ban poi shakathong jong ke Jymmang rengkat kerdan ha ke Jymmang ke tip bat ki weipat ki Samla pule ha ke ri India barok ke wei. Reverend Padar Daniel Kaji Principal ula ai ke Jymmang pediang sngobha ya barok ki bala syak khot sngobha sya kani ke Jymmang pule ya ke computer center. Ha ke Jymmang Reverend Padar Daniel ulai tho bakalong ke Jymmang ba ke Jymmang not jong kinong penyat kani ke college ban penbiang bat ban kentiu ya ki pangjing start jong kani ke juk na ke benta ki Samla kani ke than kenang bikin long ki baya marsyak ke tip bat ki wei pat ki Samla pule ha ke ri India berok ke wei. Ubak kermen Jylla ha ke Jymmang ulai ro ya kinong penyat jong kani ke college ki bela UE jengai ban penbiang ya ke jingdon kam jong ki Samla pule na kani ke than jong ke Meghalaya bat ki basyong ha kendong jong ke ri India ban long ki baya rengkat kerdan ha ke Jymmang ke tip bat ki Samla pule na ki nongba bahe jong ke ri. Ula kentui ki Samla pule da ke boong pidon ke kabuksiar kalat kelenti ban peni sya ke perthai ba pimduna AA ha ke Jymmang ke tip minta ke syong hapi ban peni de ki kam lingba ke Jymmang ban ya ko bat ki Samla ke ri India ha barok ki liang Jymmang tip. Umanish Kumar DC ulai ro bat perto ya ke UE jengai jeng kinong peniat ke ni ke college ki bela peli ki lat ki lenti ban kentiu ya ke Jymmang ke tip ha ki Samla jong ke ni ke than klem da ot shu be ki dunai ki kor ki bor jong ke ni ke juk. Hadin bela peli ke ni ke computer center Reverend Padar Genesis Wanyang ula kerku ya barok ki kamera bat ki computer bat bo iki ha ke jingeda ublei try kan rat. Lapan pok penpieng ya kini ke Lempung de ke Jingruai be ke Jingshat ne ke Samla pule jong kini ke college ke bela penjak that ya barok ke bela poi ban shimenta ha kini ke Jymmang play. Lapan wai da ke Jingruai 8 national anthem bela shimenta lang da barok ke bela saki bat don benta ha kini ke Jymmang play. A new football ground is under construction. So I told father, let's make a team one side where all of us with the village headman and village people will join together, make a team, and will challenge the teachers of this college on that inauguration day. So my dear teachers, please, not the girls, only the boys. Because if you beat us on that day, if the girls beat us, it will be a shame for us. So it's an open challenge from me and father. And this year also will be a part of it. We'll join together and let's have a game on that day, on the inauguration day. I would like to thank Father Banyang. Thank you, Father, for your presence, Father Shillong, and especially all the teachers present here, and the teaching and non-teaching staff, especially our students. Through you, because it gives us the platform to perform, to find a way what needs to be done for this college. If there's no student, I would just like to remind you, as of now, the government is doing the regularization of all the schools in East Giant Hills, and not only Giant Hills, but the whole part of the state, that wherever there's no student or less students, that school has to be removed and then join with the other school nearby or in the same village itself, so that we can bring all those teachers and do the best infrastructure for one or two particular schools in any village which are having a good numbers of students. So here we have a good numbers of students. If the government try to interfere also, they won't be able to do it, because this schools was run by our fathers, and it's just a few things that we did from the government is a contribution. So hopefully the government could do some more for us so that we can do better for the students. So today is a proud moment for all of us. As we all know that
computer in this generation is very essential for all of us. I remember the first computer when I told my mom to buy it for me. She bought it, and I'm very happy, and I utilize it very properly. And you know what is that for? I use it. I asked for a computer from my mom because I've seen a colleague of mine, my colleague student at that time, he had a computer and he played game. So sometimes I asked him, give me a chance also to play. So while sharing, so we couldn't have much time to play. So he told me, give me idea. Then I asked my mom, being a science student, I would love to have one computer and it's very needed for me. Then my mom, she gave it. And the only thing I do with that computer is play music, watch movies, and then play games. That is the misuse of me having a computer. And that is not right what I have done. Why I share this with you, that our students don't repeat the same mistake that what I have repeated, what I have done. Bat daki tu ki Khubor ngila poi she ka bakut tat haduk mangide shem biang khuble shibot.